Ma'am Krumzari, Adum Impact News, Impact News ki Manung Hutna da Wahengbam Lalpal na Ma'am Taram Musari ngasi Manung da kanagadu topic asi maruina koyi looking ahead 2027 political roadmap haibani. Haiba topic asi koina lokot chabagi marui pandam si maruina. Miyoiba kunaina koyi ing tapna tangdo leitan sum saukhatna koyi mangzel thani hingna watna bakanda koyi miyoiba habsi bipung khudimukchi politics da yawda yada potnam lak politics kai ginoga politics da koini yawda taragadi koyi कोई डेमोक्रेसी चटपलेवा सिददी कोई मियांगी मिहुतना ngakchaba dung balenga sasana masalai ge heptaragadi miyangi कोई politics ta involvement siam mathok taba miyamna ge politics ta involve ta hodaba taragadi कोई lusing ba khanba kanda कोई miyangi interest ta lebak tu interest ta कोई थबक तौरक तब है तारे मियाम की म्यूट अन खन की बिसिंग दुना करिम कांदा मियाम की इंटरेस्ट नत्रगा लेबाक की इंटरेस्ट की वाम थबक तौरक कांदा खुनाय दो वाब खुनाय दो तंगदु लेता द फिल्म ओइबा मियाम न खुदों साद ओके मायम नबदना मिपुम खुदिमक सी पॉलिटिक्स त यारोगा अफबा म्यूट सिंग खलगा अफबा लेंगा अमा सेम मतमदा चौखटपा तंगदु लेता बम सुमरा से पलमदम ओइगदब पोची मरमना असिगी कोई हजूजिक सी 2027 लाखदब सही सिदा मणिपुर गोइनसु इलेक्शन जनरल इलेक्शन अमा मांगदा तादन लेबिसिंग मरका फिमुम खुदिमक सी पॉलिटिकल गोइबा कोई वेल इन्फॉर्म ओइबम दि मथौक दा हाउसिंग मरका सी टॉपिक लोग सबनी मणिपुर दा हजूजिक हाउकिबा सही 2023 मे 3 की मणिपुर दा थोरखिबा इरांग सिम मरका हजूजिक सी मियोइ के हजूजिक लांजिना दना कोई आईडीवी ओइन रिलीफ कैंप ता लेरी हजूजिक वक्त मणिपुर इरांग सिंग पुंग फाबा सेटलमेंट अमा पुंग फाबा सॉल्यूशन ऑफ द लेट्री अदुबु सॉल्यूशन सी कना प्रोकिदनो हाइतागे सॉल्यूशन जी लेंगाकना स्टेट of the पालिबा authority दन पोरकदोनी सी authority सिना मपांग कन्ना अचुम माइगे द सकनो हनु कांदा खोगी मियांगी प्रेशर अमा मियांगी responsibility मथौ तादुनी मरम अदुना खोगी असुगुमबा मियांगी solution सी खोई याम थुना पुथोकनो हनु कांदा पिफुं खुदि मक्सी यामना political गे ओइबा well informed ओइबा अदुगा अफबा लेंगाक सेमनो हनु कांदा अफबा म्यूट खननो हनु कांदा पिफुं खुदि मक्या चोबा responsibility दायित्व ले हबजि खंगना खोई खुदोंनो हनु मथौ ताब सिमम ओरगा ngasi topic सिलो खसवनि ngasi topic सिदा खन्ना नैनन गिदमक्ता impact news की studio दा लंगसन लेब्रिप्सी एगी येत थंग थंग लेबिसी ओजा डॉक्टर यूनाम प्रेमानंदा हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मनपुर यूनिवर्सिटी नि ओजा प्रेमानंद अहमद रामसरी ओजा प्रेमानंद हेक थंगना ना ओजा प्रेमानंद हेक थंगना लेबिसी सु ओजा पी प्रेमानंद मीठै विजयभूमि प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी नि ओजा प्रेमानंद रामसरी अथंग दा एगी येत थंग लेबिसी ओजा प्रदीप फांजौबम एडिटर इम्फाल रिव्यू ऑफ आर्ट्स एंड पॉलिटिक्स नि ओजा प्रदीप रामसरी आई हां यान हम क्वेश्चन से कोई बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी ओजा प्रेमानंद लाक्सी ओजा प्रेमानंद हौजिक सी मणिपुर दा हौखिबा चाहि अमरोम सी प्रेजेंट रूल लेखिबा तमसिदा मियामना थेंगनखिबसी कोइगी मियाम के लेंगा अमा पॉपुलर गवर्नमेंट अम लेतब सिमम मरेगा अतुक मिते अवाब थेंगनखि पॉपुलर गवर्नमेंट अम लेब तारगदी मियाम की खोलाव जे ताबिगनी हाइबगी पांतम द पॉपुलर गवर्नमेंट अम याम थुन सेमननबा कोइगी पार्टी माइकेदे सु होनखि अदो मियाम सु डिमांड तब लेखि अदो हौजिकसी श्री युमनाम खेमचान लुसिंगबा बीजेपी की कोइगी गवर्नमेंट अमा कोलिशन गवर्नमेंट अम हौजिक मणिपुर लेरे कोई यूनांग खेमचान की गवर्नमेंट लाखि सिमियाम ना दुगुमति खोजि फावगी ओइन रेस्पॉन्स याम हराउते याम ओकपा अदुगुम गवर्नमेंट ओइरि अदुगा तेलो मतम खरा सिदा हाबे तारे हप्ता मुकी निमित तारान मुकी मतम सिदा हादु गवर्नमेंट सिन मियाम की साको थोरांगी करि की पाखले थौक थोरम सिंग सिमियाम ना यामना ताराम ओकपा पेनिंगाय ओइबा थबु क्या अमदि तेलो मतम खरा सिदा उ फंगबगी ममीदि ताई अदुबु हजि लायो फमदि तसेंना बीजेपी पार्टी माइकेदिगी अनब गवर्नमेंट अम लाप श्री युमनाम खेमचांगी लीडरशिप मखादा मणिपुर लाखिब गवर्नमेंट से पार्टी को फिरेप्ता हजि फावदा खोई युमनाम खेमचांगी लीडरशिप से कदाय फाव योंगना ताराम ओइ कमाय यंगबि ओजा प्रेमानंद थागचरी कैनोने खोईगी मियंग से खोई पार्टी का गवर्नमेंट का दुगा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर श्री वाई खेमचान ओइरक मतुंगदा मागी तौरीबा थबकसिदा पार्टी ना करी येंगे हाइबसिगी पोचे खितंग अखोइगी मियंगा खितंग खेनाबा खले खेनाबा खले दी गवर्नमेंट की मणिपुर की चीफ मिनिस्टर श्री युमनाम खेमचान तौरीबा थबकसी पार्टी का पुन्ना तौमिनाबा थबक अदुना खेमचांगी थबकता पार्टी ना सपोर्ट तौबो नतगा तौदबा हाइबा तोंगानबा लेते तौरीबा थबक खुदिमखिंसे पार्टी का मुन्ना खन्नरबा मतुंगदा खोई मागी तोंगानब मंत्रिमंडल तोंगाना लेनी कैबिनेट तोंगाना लेनी सरकार के तोंगाना लेजगनी अदबु फर्स्ट प्रायोरिटी खोजी हाइबी बदुनी चाही अमा प्रेसिडेंट रूल अमगे म्यादा लेरे मणिपुर के प्रजा सिंगना प्रेसिडेंट रूल सी लोशलगा मणिपुर मिया के पॉपुलर गवर्नमेंट पामगी पोस्ट सुमरक लेकी सिगी पोसी यंगा भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल ऑफिस तगी अखोई मुन्ना खनरबगी मतुंगदा अखोई मणिपुर दा शासन सी अखोई ले मिया की पॉपुलर गवर्नमेंट ख्वाइदगी अहानबा
अखोई की शासन जिना सी युमनाम खेमचाना लुचिंगबा अखोई सरकार जिना पाइखट के दब थबक खय आहान बा प्रायोरिटी जब कोई क्राइदे पिजे गे हारे कांदा प्रेजेंट मणिपुर क्राइसिस मसी मागी सरकार असिगी ख्वाइदगी आहान बा अखोई पार्टी सिगी ओइबा सिगी मेयंग सी प्रेजेंट मणिपुर क्राइसिस सिगी मथंगदा मयांगी प्रजा सिंगी तोंगान तोंगान बा ओपिनियन मयाम लई लंबी थोंग फत्तबगी अदुगा लेरक खुलक की अदगी नेशनल हाईवे सिंगी सिगी फत्तब मयाम सिंगसे लेबना मरम मारकांदा खोई रोड कनेक्टिविटी लंबी थोंग ख्वाइदगी प्रायोरिटीज अनिनी अमना मणिपुर क्राइसिस अदुगा रोड कनेक्टिविटी लंबी थोंग अखोई सरकार सिगी ओइ अदुना लिंगसी श्री युमनाम खेमचाना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ने वासक लौगिबगा ख्वाइदगी हाना मणिपुर प्रजा सिंगना पामग लाग जस्ट मणिपुर की पॉपुलेशन से मियोय लाख 30 ओइगनी अखोई सेंसस दा अमांग सही ममांग दा 28 लाख ओइरगसु सि खुदिमो सिंगी लोइनब पेलहन मंगमदब तारगसु मियाम ना ख्वाइदगी पाम करिनो हाइबे मतमदा लंबी थोंगी पोचनी दुगा प्रेजेंट क्राइसिस सोल्यूशन दब यादे अना लंबी थोंग दा ख्वाइदगी आहान माना मियंग चंगा कांदा लंबी फत्तबा ख्वाइदगी मरुइबा जगह सिंजिदा मसिगी थारा काना मसिदा कनागुम मसिना हाइबे जाव राजनीति तौबो सिंजिना खोइगी लंबी थोंग सिखक येंगगा लेना खनबा लेना बसु याय दुबो सि कैदोगे मसि ख्वाइदगी मरुइबा थबक तौरिबा लंबी थोंग सेम हाइबसी एमएलए मनते सेम या पोस्ट नते मिनिस्टर में सेम या पोस्ट नते मसि कॉन्ट्रैक्टर सिंग मागी सिंफम दुगो चाना मिसि सेम गदोबने इंजीनियर सिंग लइए चीफ इंजीनियर लइए अदो कॉन्ट्रैक्टर मयाम लइए सिगे मयाम सिंग अनोगो विजन अमा लंबी जे सेम मतमदा मागी क्वालिटी यावना मणिपुर की प्रजा सिंग मतम सांग सिनब याना सेम गदोबने अकंग मतम थोंगदोबने मयाम द सिनगदोबने लंबी थोंग सेम मसि मागी प्रायोरिटी अहन ओके ओजा प्रेमानंद हजि लाइ हम दी हजि श्री युमनाम खेमचान की लीडरशिप सी मसि नमरम ओरगा प्रायोरिटी हजि मणिपुर क्राइसिस सी द पी बतारगसु हजि होना बतारगसु तेलम मतम सही फाजलक्ट्रे हादे पॉपुलर गवर्नमेंट सिना पुगदु छि नियरली सही अमुं की सांगदनी सही मसि मनुंग द मणिपुर क्राइसिस सी सोल्व तोबो ngambagi lambi ma पुथोकबा ngambadri bra habe question सी म्याम नंग होनगनी ngамसु ngamune थाजब चपचा ले अदुगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री खेमचान की विजन कोई फमिना ngarang nahan jiribam chale aduga akhoi gi relief camp da leiba aduga akhoi gi mar community gi sinau singa ma unaram crisis si leiring e su sigi government si leiting e ma ulkhun dan chala kanda litan chala kanda akhoi gi relief camp da leiba mission atoba jati gi maitai nataba akhoi kanglup amagi akhoi gi manipur gi chinau hatani mayam sing ji unarame adu huji life ko te kaino haraga di Shri Khemchan na honorable chief minister na relief camp da leiriba IDB sing se ma yu office da anda mafam ma da kauro kan unaroi yang sang clear ni honorable Khemchan Manipur ki chief minister na IDB sing se magi jaga ra chala kan unagani okay unabaga lo ne na tawbada ba ngamada ba thabak sing se commitment amaga lo ne na tawbani madam di अखोना तौनी हारगा पोसिंग जे ngam da matam ma sigi reaction ma sigi negative se yam chong chapna maram marka mi gi thaja mang da usu leibni na akhoi gi sarkar sina tawba ngam da potu ba khakse ma thamma kan ai masigi issue se ai lotion gani na khale adubu hani gi lebi film da 100% masigi post se leite na khalga su changthok changthin ya ba chat pa chen ba chong ba ya ba sigi thak tu mai soida la kai ba thaja ba akhoi gi sarkar se tham okay sahi ji manung da akhoi gi hari ba issue si lotion mangam gani ha gi thaja um di lai rubni na hoji miya no khanging isi mu lotion ba yana na ba kari road map kari plan lai ri ha question nam lai si matang si da hoji pogi na government ki ma khedi gi party level da kari lai yam num thambe ya khana budi lai re adubu khwai gi lu se akhoi gi society je da hai dare Manipur ji component kanglup ama khaki component ama ani khang semba koi society di oide Manipur se around component je 33 tribe kumba si 33 akoi na phangba report si bogi thakile tongan ba community ma'am ji different opinion mayam lei sam nang rang ji honorable chief minister na jiribam chale kanda madalei ba khoi awana ta ba mi sing ji unare ada kanagum khara mo social media do bi ada media do bi kari haiger kada khoi gi cookie kem chale da ngang ba chai ba soma kada kangbu mun kari hairi khoi gi leri bising gi mar gangte simte sna khoi di cookie yaw di hair le akoi sale ba kangbu mun kari hairi mo di cookie ni si masigi issue se lo sela ko matam da masi akoi gi praja sing su yam chaw ba contribution masigi chhau ya bam da ka le
majority community akhoi ko si jam chaw ma si da khoi yemi na ba ka le maram di kai do tori ba thabo sing ji la ko matam da khitang positive odi yemi bai tare government na tawra di the masi de yela do ni do tawra di tawra do na masi po thado bi ra kan tawri po se achum ba thabo che chumi afa ba thabo che fai honari ba khara se appreciate to bi ba ado hari po sina ina ngang matam da kaya yam na khoi mayam da akai ba su pi ga de masi u ba da ga le for example si ai gi lamjing ba ko ba ga Muhammad Ali ko nu pam khanare lamjing ba ga Muhammad Ali ga moini gi larik mun ba gi pasa thong na bi khana ba se ako swa da kari prachar tong ne hare ga di pangal lam mai tai khanare pramani ko gangte ko bu nu pam ga adagi keno ko bu nu pam khanare adu namu kare hani as mai tai ga naga khanare mai tai ga kuki khanare sigum mayam sing je phatta ba message sing je masi kai do Manipur gi leiri hagol leban ha sing kari kra sing kina masina message la lan chatle imung khuding makta fuji je kai le kan masi gi nusine da gi maru se masina hunna macha am oi adun leiri ba akhoi mayam sing kina masi yeng bi ra ka khitang positive oi ni yeng bi ra ga Manipur da shanti purak ba haiba sim matam da kam da praja sing gi akhoi mayam khuding mak yam chaw ba dai ka ma le okay ai masi matam jani Ozar Premananda ai hojik lakning hom na hojik si Manipuri crisis si gi solution puthokna ba khana bdi leire sahi jimnung da koi roughly issue lo chalabi ai habagi thaja ni thame adubo hojik lai hom di khoi gi ton ba CSO sing gi habtare khoi gi valley gi na taba khoi gi hojik lai di ba irang si nakalam rom side ki cookie gi samsan palaba da ITLF example in ITLF ki mai kai di hojik si moi gi demand separate administration gi demand je khoi han beleite aduga moi hojik bokta popular government am semi post da moi yaning da pot lairi aduna sigumba yaning da bokra mo khaidi hojik lairi ba popular government sing mai da khar mo khaidi adum laibagi mami si dum tari ham tari adubu hojik si government am form tawdana hojik si manglom da sangsin ba taraga su hojik bagi oina concrete ba plan ama concrete ba road map ama si tawgani habagi absolute ba step ama thang da taraga di sigumba yet pa kya lebi sunu ga solution ji for thokno hono kan apan bo oidra hai ko sam thori kamai thami ni aigi demand kharagi protest tawba aduga lambi ban tawba si democratic oiba magi demand tawning mo tawgi badudi aikoina madu nangi adu tawba ya de haibadi ya de adubu khwaidigi luidi yam clear oi khoi ki Bharatiya Janata Party gi adu aikoi sarkar sigi yam clear oi no separate administration phanayamna ban tawsunu phanayamna strike tawsunu phanayamna ngang sunu phanayamna demand tawsunu we have only one land that is Manipur aikoi gi lamma khatani aikoi gi Manipur se masi kaligo mai khirama matada administration da aikoi gi boundary da aikoi gi integrity da masida Bharatiya Janata Party na masi chapchana stand tawri masida ahum amata lero okay ham wrong yo ina aran aroi bo ina jadi khangchani bi hoji si khoi gi valley de leri maro ina maidei community gi myam si yam openly masada akitu jungba faudana highway sing da atraga tuan ba chingi mam sing da chat thoksin tawba da apan bo oi ya tare khara makhai adum solution tawba gi report lai tare ga su koi akitu sung yaudana free movement si phangtri sing matang si da state koi central government ki mai de su hong ki sahi ge march etagi chalanba horni gan union home amin shana thaja pi ki baleki adu mapung phana chalan bungam ki de tare adu hoji fawda sahi wal kadro si bokta hoji fawda mapung phana satpangam bai pot letri sida state government ki mai de gi yam thuna koi gi sigi free movement si phangana ba kari plan kari step lai planning di tonagre adu masi khwai di luri di soma kanda kangbu musu chatpe yani yaro haibni na akore nampuda chatle nampuda chatte haibna tabida singso soidna thu matamgi manungda akhoi chato chasin tawgi post ai yarakani habi ki thaja bado ai dum thamjage okay thaga chari Ozar Premananda ai makha tab se ai Ozar Pradip lakse Ozar Pradip roina hajik pali ba Sri Yumnam Khimsan gi koi state government si kram khaidi manglom da sangsilapagi compared to hanagi duga haraga dimang de sangsilap mai chong taba koi mar community sing ba unarakna koi wari utai chana ba horokpa aduga lai posi IDB singi awara pasi mateng angam mateng pangni absolute support pi gani highway wa humbo koi sim ni sana phongdokpa adu hajik si khram khaidi changthok sin tawna bagi pochi mami ta kara ta ba horokpa adugo mabung phana changthok sin tawbagi pochi di matam khra sangbagi pot ai tara lai bai pochi oi taraga su set government ki mai hegi yam thuna near future si da urabi ai habgi aduga sahi sing manung da su issue si solve torobi ai habgi thajabal di lai adu sida khoina hojik si karma mong dono si hairi si
concrete plan kadaino road map kadaino haibu kansi hekta puthukpa ngamdoi potnam di leiri haitare aduna oza Premananda oza Pradip si matang sida hojik bawda leiriba gamin sigi khoigi local step sida as a journalist moina kamai ui kari ahob leis hojik powder judge obsi wa ni kai gona haudangai ri adu matam jam leite le kan sida sida koina government number judge to by say he khar pala kana khanga do ne hojik hauda initiation serving sai hai ba khoigi hojik gi later problems kari hai kan sida problems yi engan su koina ani thong yin dia ro amana short term gi da kari lei kai emergency la kan se ko urgent problem ke na duga long term da kari hai kan ani si udia ro ba long term gi di ma yam kan di matam di leitre na khale duga short term gi ne khoi hajin chai mai si muthat pasin khoi di ichau ba challenge hai da ne ado ko long term da mai chai mathap ba ne duga mai chai du kari chak lei no hai thi ro pun na long term la ka do hai da ko na sama kan khoi gi to chap chabi analogy lo kan sida asi yumam mai chak private putho kan do ni na private kan do manun ke shwar mi yeng te mai mutha pe wane ba da hoi tori tackle da haji tori si adi pot ne mai chai si kamai mutha si ge hai pot se duga ko na khoi gi electricity ke yalam dire kolam dire semjeng ga doni som da fuse som chai khol to me na ko na sem do ni na adra se ha ma gi di sai hai se khoi gi khoi ne he ub da hai ta ne khong thang we na se amani do so da kan se da atopa community chat na me am se da to community chat na me di IDP agi son mar me am IDP chat na unai si phai kale ne mu kha khoi gi sai gi conflict ama result to kan sida khoi civil conflict ne hema khoi make sin khang ma jange a civil conflict ama gan to kan solve to kan sida basically khoi na tawde is humanitarian outreach na khoi hena long lasting wa ka wa adi possibly has much khoi khamin om da ka le aro ta se na khoi na war or magadi khoi sina civil strife na ta bida khoi external aggression or magadi khoi na eta military power sin aga ngam lan thena be ngamni ngam ta bi thena ta ne military heavy mai kana se adu le magi duty magi quite primary functions ya dunia haidare na ada koina adumok di war ha kan civil war lu se dunia civil war na civil strife la kan se kamai ta na kulai kamai se de ge se koina heta indiscriminate to ya da ba dautar koina koi surgical strike asi amani so toxic ka hena bi to man na ta hek koina indiscriminate to ya da mina force no jam lui adana so koi koi se iran to kan se da nam da koi changi se se khalle aduga ta se na koina force na kan se da counterproductive wo so insurgency te hi hum dra su la kusi mut ke no ha kan da okay political solution na ko ke sai gi hai diplomatic outreach yaw de bida force na content only ha kan sida ngamdar lai na ga gi so peace talk to le re to Meitei su ngai re mathang san lai se ana sigi ma gi ton ba great the will insurgency su ado khulai pai ha kan sida ado ga sai gi politics na hai hoi gi politics is so hoi gi real politics when my realism ga hai sigi sida ko to ga hoi gi power si कोई maximize तो नहीं है कि पोस्ट लागना बिना कोई सही कि कोई है पॉक्सी वाका है कोई moral judgment तो यार है moral judgment तो वो हम तो देख रहे हैं और अगर हज़ी real politics है कि my power equations है कोई वांग हम को मैं ले फोक्सी के है भी पोल लाग तो नहीं ना कोई वांग बा कोई कैसे थोड़ी तो बा और कोई डिस्ट्रक्टर तो बा कोई ना खुद हालन मीन हालगे आप कैसी सिर्फ थोड़ा कहीं है बस कोई उहम तो नहीं तो सिंह हर के proxy का है सिर्फ कोई ना सिर्फ moral judgment तो यार है और कोई तो उतना कोई ना si counter to ge har ga di atopa strategy na ta ba si ko mai no thoi no ha de total no kai to ni ka he pos ade si pos mo le adon wari me jakre to ka haji ke oina di ai di kan se khoi gi ha cha yo me si ko ai mutakani he se hana mayam si mai si mutat se ha be no to bi da ma na to re da khoi to si laman khum noi ma na le ba se si gi mo si ko mai to han do hon se si na khoi di han do na bai di so na gum si ai no pi nga so na gum si ka he bi wakan aduga last na koi leno geography gi destiny je plapun na le ka mo da ni ada le mu ya re do ba le da mo puthawa am le mo puthawa adu chamina ma da pa le ta ba si ka si khangmi na ja geographical destiny ma ai azabre mo thana in last ni ngo hajik si hajik pali ba gamin si koi assembly koi new government from popular government la kham thung da assembly session bu ko create han koi gi session pang to create session sida koi han boina koi gi Manipur yoina koi gi virtual da online khotang da koi gi MLA hum so ya ki report pu lai kre adugu live hum di BJP gi
नत्रगा बीजेपी के चटमिनरंबा पार्टी की म्यू एमएलए सिंह महूम फाने असेंबली सो याकिदब पोट लेकिबा अदुगा अमरोम दो इवन चुचामपुर दसु नत्रगा महूम खरा स्टिल इरांग से दुम खरा लेरी अदु अखोइना उबा याइ स्टिल गवर्नमेंट सी कंपेयर टू हानागी प्रीवियस गवर्नमेंट यम कांदा मूविंग फॉरवर्ड अम दी ला इ हैबगी ममी ताब्रा कमाइन एनालाइज तोइ अदु मोने हाइजर अखोइ हौबरा रिजल्ट्स ओगर अहाम होकान जरी कैन बी कॉस्मेटिक एना के तोकान सिदा याम तो मान से होइना अरे त केम तो दरग याम तो विनिंग बो होइना लॉन्ग टर्म है था मरी मा सु लगा करी प्लान ले दी दोनेबा अरे ने हेता ngasi ama tore na adi just so garo ke long term ke lakani have udri bina ba other ne heta khulak just so ji to da ha ma step in the hoigi says the iran am thole re iran ji mai smutan ba to kan sri to kon to pone mai hai wane so ma ko koina strategy soi ba se ai strategy haita ba se khene strategy has ga aham indications ready mai muta ke khan mai po khan ji khalle have si sabdan ore aduga koina yengan sida Korean government hai koina yana public government hai ji hai jo kan si koina hai kan conflict ar khan ba na jaro government hai ga te am le economy chokhalan ba legi lambi thong phajan len ba sina khoi gi 90% of the job government am la kan si tawre si adu ne so khoi gi lambi semba ari khoi gi administration phajan manage so ba law and order ki to ba cbm le to ni si gi ready loi man na ne ba khoi na pr le so to chamana ngoni ari gi public government le chamana ni sai hai ba basic duty government ki automatically such a worker hai na moine khoi gi fukon hai kan the governmentality ka hai Michael for French for so much government this is chama ra ga mi se gi transfer posting gi se mi capacity adu manu di response chama ne ba to bo su adu ma di pr no hinjal ka do pha su ko na pr crement na khang na to ko sa ba adi hen ka last mile jo hanari 10% mo hai da ne sei sara na kamai da ga khoi lekai gi mi khang ba conflict mo le kan sir ko lekai ya ma ka moi ma ka no le ni asong ni ngon lo ni na lo kan to si khang ba di pr khang we ba aduna popular government la ka di local mls ni khang ni na ka na me gi mai to po phone ra ka moi kang bu no ya ni khon ni khang bu ni help ni na pr gi to kan sir moi gi advisor ka mu su hai da mo khoi su na ka sir moi sai pr gi ma thori sir di hen ya ro conflict resolution sa aduna popular government la ko si ate de no to bida sai gi last mile sat bo last mile sir pr chang ka bureaucrat na run to government sai hai sai law and order adigi ramison action transfer posting sri phajana to gera su adi hen ko la kan sri popular government yau chang de aro democracy chang de aro han to sai gi administrative processes jachavnia sri hen odi adi hapo la popular government la ko public la kan sai popular government the labor responsibility si akoi gi hazik mai chai si mutat pasini khoi hanan ba asoba responsibility oibina som chang khal ko ne hen phai mai thamge okay thaga se oja Pradip oja oja Premananda lakse oja Premananda hojik si anoba government si hojik si ma phai na trak phatte adu ma toi thabak si akhoi hojik judge to ti yam ngan man ba timing am oi ha tare ka yono ga hardly 10 days muta ngai bani na adu so far 10 days si do ta khoi anoba government sin lokholi posi khoi manglo sang silak pagi mami di tai ha potuni adu hojik lai khom di oja Premananda matam jam tien ba chahi muktagi matam oi ba chahi muktagi matam si da mayam gi expectation yam ba ka yono ga crisis si chahi ani makhai hena nearly say whom may sang select oi menina sigi solution si phangno ro kan da sigi issue sigi manung da ton issue ke am su thoro kim nom orga miyang expectation ga men si thamba sem chaw ban nom orga sahi sim nung da high river expectation sing si fulfill tawung am doira issue si solution tawung am doira still sahi ma si enough oi ba time oi bra if government si na mating leina taw yang taw tar ga di ngam gani ha ba gi adu maru mam lein lo bra ja Premananda point of government gi first and foremost will sangi ko Manipur ki Willam later ba. Atu numi khani da ngamni. Koi na cinema ga su lei dana ning kapo gi nayak kaina. Lei ni ba. Real life ka cinema ga tan khina lei. Cinema ji utli ni cinema ji kanom da base tawri ni Shivaji Rao ga ma to kanom da base tawri mi kanom mo utli ne ba ko. Aduna no mu da taw bu henjan bani cinema ni heli na ta su taw ga ga di ngam ma ja ni da. Hai di loi lei ni kaino. Irang thori ba May 3rd 2020 si du police lei tra ba Manipur si da bo. Asar phaga leita brava central armed police force lei ni na adi lita gi thui du su lei ni na ko khoi da kaino ma asoi ba lei ri bo ko ai order piram dai da tumina lei ri bara nataga action taw do mission action taw dri bara kaino ma asoi ba lei ri ba adu sing du sum thok pa mu changi bo ko adu sum thok tar ga di pol ke willam lei ta ga di ka shu lu bo na te mani pu ipik pik ba state ni na ko
apikpasing manungda piktu pikpalam ne ha mi ju yamde oza handaki anouba leader sidi miyamna yaba each and every community represent toriba MLA singna yare no leader ina khalle hara khala matungda chief minister oirakibnina somewhat handaki leadership makha sida miyamna expectation toriba tawum thoka pot kaisimadi torokani habagi thajabadu ubra kamai ubiusa hauji boki dum phari akhoina hauji makki haibadi sumde da akhoi gi yumnam gi khemsan honorable chief minister ju mai team na tawise akhoina hauji ga adjustment pidana nang adu la la haibadu di premature ne boko adu maujum tawu mali way forward ni yam phasana tawri jiri ga sam chat pangam pote na ko jiri du chalu adu homo chaw adu unaba de khoina kan adu ingelu ba yade da thabak tu tawra outcome du yeng mum change boko adu gidi yam well and good ni tawu do boju portfolio go modi pi bangam dri na ko adu di berale adu ne aina constitution ji khara khangba anoba sarkar boiro road boiro map ko ge uning boiro constitution ji khangdraga di leba ngak ko khang pharak tani kaino bu sarkar sem bai ji 163 ga 164 gi wari ne ko portfolio pi bai atopa adagi kashmir chal apple hi uduk na tie portfolio pi bai 164 da yawjeram article 164 clause 1 da yawjeram chief minister shall be appointed by governor and other minister shall be appointed by governor on the advice of the chief minister and minister hold office during the pleasure of governor adu loy wari adu yawjaram ni adu sigi profilos people gi hoji bagi on the cabinet expansion to tawdri normally akoi Manipur state cabinet di 12 member cabinet si minister di 12 laibani adu ga hoji bagi on di wasak logi ba tharaga deputy chief minister animaga CM ga minister animaga tangairi adu ozana thambi ba profilos su yenthoktree adu sigi akakna ba time frame gumba laibra constitution matungina cabinet expansion tawba tra profilos people se portfolio du pidraga chief minister loi pairi ni pai budi kwa sarkar is chief council minister aduna 163 de lere council minister headed by chief minister do aid and advise the governor haisina sarkar ne bako hai sarkar de khoju we part of government ni chauthora di adum aseng di council minister do ne real powers council minister lei doi ni governor si di mari territory head maming gi ni governor si maming dangi ne ba governor si power leite constitution scheme da magi discretion khale adu di yam di discretion ahungum da lei madi supreme court ramesh prasad pajan haigam sidi mechanism je sigi posima khangba aina haije sidi hauji government sina si khangi khangdi haba na tiko si khangadi loida sop to ngamani article 163 ga 164 je khangaba irang ji tangkham loira dai do okay hauji portfolio du pidraga di haidi akhoi democracy se balaiba republican form of government di 3 level of accountability ne si bureaucrats IS officer gum kai gum mayam leba ngak to ni na ko moi si accountable to minister ne gi pa ni ma ko minister oi doi ne minister oidune to department ko sa education minister akhoi minister am lem doin transport ke every department headed by the elected government representative to oidune aduna takpadi adu huji akhoi leitri adu council ministers are accountable to the assembly ne house they most accountable oiba adu last na house is accountable to people ne 3 layer of accountability ne sina democracy run tori ne hai accountable ni thabak tawda bu people na laaga nang thabak tawde bo thadar oi thoi ne bako ada khoi dana manipur dana khoi gi ketau pe man da yawi ko BJP ji lit ni akhoi na ai irrespective of anyone ai phani mudi hai ne bako akhoi manipur du sidna mi ga hut ka si mi ngak te ngarang hut si yarum da gumba ai di road sem ba si important lo de road sem godam ni road sem ne leba ko me chalu ni law they are law maker ni manipur da huji pok 19 mang topic ro state roof hang ngai wai topic ro 1972 dagi kari law phabu sem gi manipur am sem de sida ni vera le law maker gi moisi assembly gi kari ba mi sing se magi first and foremost they are the law maker is ka wa yadre law maker ni mo law sem law factory ni assembly assembly side bole chu adu bole chu kai bole chu assembly gi ha function law maker ne law chi tang apha ba ka sem am changi law ni mi punjan do ni law and order ka law da no yada order su lak to ba law gi function order law and order ka ha di se aduna law si patana sem am changi ozana assembly palaka sida ina wafam pukot ing pasi maroina khoi government si permission si yori ba BJP gi amsuk BJP se ina ba MLA masing si handaki assembly session si da masing suna pham gi de tare adugo mamang da su da khoi MLA masing suna pham gi de sida hoji paw da assembly gi side gi nataga BJP gi party gi side gi hai ba particular MLA sing sida khoi as per law matung na as per constitution matung na action law wi posima public domain de ilai tare sigi posi still adumak namjal lai graga handaki
freedom information is Saka Sim, the Yawi have a gift, Potom later, so assembly the Udaba, Ahum online, Gikutang the Yawi. Simatang said the law being the Sigi, how far could I have applicable or Yaya, they have to come at me. Problem was like the problem the my confidence motion to the my packer voice better lawyer, Adukatani, Adu Yamna can win a gana a quick ballota. No capacity motion Tangalaka talk the ballot laka to Nebuco. Adu the two Constitution Article 189 had see member present in the voting have member to physically present of Budo, Aduka voting duga, Adu count of the neighbor. I know come Saka no problem related. Aduka Moy ministers in Haying a Tahumata my some character the disqualification mother sit to back in lock for Canebuco. Aduna Article 190 Makada. Adu the Katan Walida. Sometimes the Inanga put Hoki Matakrim the Havatari, who emulation the Sway Toraga, Cookie Emleski, Cookie Jomar, upon the Emily Taras in the Sway Toraga, separate administrations, the most support of GM social media, like a Bible, give Moju, Port of Togi of the Siposity, Matung Kong, give port later. Adu Hosipok, the Karimkan, the CG, don't remind of the labor. Aduna Sigi, Makoishi. State key to Kaiba Tan, Bukangu Simok, the Mahu support of Select Target, Miami Homoina, Mahui, the Kuyi, Logan to excellent and talked about a question and delay. Simatang the Hosipok, the Lakotpagi, put them late of Mali, come item news. Kainune Quina, Sida Hoying, we do separate administration, union territory, Katanba, state Tanba city, which Kaidin, Tan, which Kaidi city, Adu Yao Pone, Talingana, Kairi, and the Pradesh city problem late Awakanda. Madu the Quinamodu, the separate Mr. Police of Hani, the Trigger. FIR near the Yavanate. India to Gaga the Iko, India to Kain Targa, the sovereignty unity India, so many to number never. The waging water and kid number 121, August 137, no Bobart the nice Sanita, other than Paviran, 147 Makata Parjani. Aduki Pony, Adu Maktinate, other Aquinasum Kanzerina, Aqui the Manipur, Shibarina, Manipur to Gaia gave Manipur Kaila, Wabunatine, Wapun the letter and Uncle the sounding of Quidi. Aduki Pony, that's him with the other I do the Adum. Yabarum delay Tabudabu Ayakandi Moidu Naktangi Maliko, momentary with Tabu Mali, the Yotarga Kandaraga, they are a part of Manipur, Leslie Assembly level. Tabudabu Wadi Aninga with Sumda, Simbadi, Madu Kaipa, the Moy resigned the Togduzane. You know, that's how I gave anyway, saving like a Manipur, semi walk against Wang and Kalagadi, Adu the Karagum, higher Konus, high Madu resignation, Tawuna, Sum do them new the day. A resignation, voluntary resignation, others high voluntary over the Brown 190 Makada state of doing it. Other voluntary resignation, the Pabamna, Board of Mutarani, a Pabamium Kalani, a semi Hangwaya dev, suspend any mistake with the Mukta, MLA Malaki, the board Handavanina, Hoti, a semi Hingalamina, Han, both of their Waribo, Simi Pony, and a side to the Maraput Tapik and say, properly with the Amaru and Kanakanda. She say properly Python administration later Gadi, Lebak Salabia, Cosum, walking chat Sapatu Lebak Salabia, my Pumpibum Changam, you are home minister, Mamako doing it. Minister Mako doing it, but they gave Commissioner Karang or Makata doing Maro in Salaka doing it, and say, Hetsi, low and about elected representative or doing it. I walk under proposal to be talked about at the minister see. Akoida trying to assemble other constitution akoigi 164 64A kon hapsalakpani A B C kon hapsalakta 164A the high C 15% oidoiba maximum da aduga not less than 12 member akoidi 15 du hot 9 ta thora yadreba akoi 12 ne log du chi 12 tu manga pi thokre hoji natra tare khata ngaire tare sen khama khun ta akoidi khangde koi ranji tawde khun toji like ta pi ranji ne ngang like ta ko ne adu sig de khun khangdi taw ne khang ne boko hoji yam kana lobby ga tawna minister winning the mile putin bo kara sum icham le ya puti minister oi bok ta wanom nari ni ma kumai ne ta lebak se aduna hoji minister ki kari delhi daga halakta mi ga sun lei mane yam kana honari hai hona biu mai pak piu loi bodi oya puti try to the puti manga ma oli di sakre tare tare masidi happy kanone aina pitho haning bai tare ada ainu jik da haija indau itau chu bjp gi si organization general secretary ni khoina hoi pulopani like tamina ko mi ne ba ko se ada ainu hoje akhoni da hawa puti sa ko doni ad horen halakan da haibi ai si chief minister the constitution scheme matung full power ne pi se chief minister se
हुजी कैबिनेट अतोपा मिनिस्टर खनबसे मंगोंदा फुल पावर पीबा 100 मजे गवर्नर हाइब लौबो यादे अदगी यूनियन मिनिस्टर हाइब कायम लौ यादे लौ अजो अखोई की हंदक कैबिनेट मिनिस्टर वासक लौखिबा मिनिस्टर गोविंदास खोंदौजुमना अखोई बीजेपी की प्रेस मीट अमदा फुंदोखिबा तुनेदी पोर्टफोलियोस नत्रगा कैबिनेट एक्सपांशन बो हमजे सेंटर ना खा अदु सोयरे अदु दुना आइना हाइजरिस अदु सेंगदोक्चरिने बिना अदु दु कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम द यावदो पोनेबा अदु तौरोइदबनेबा मनुंग द लेरगा सुमा पान थोरपदु चुमदब मोइना कैनो सिटी पृथ्वी पुरामक्ता चीफ मिनिस्टर की प्रेरोगेटिव पावर ने अदुनबु सेल्फ अपॉइंट ऑन द एडवाइस है बने रिक्वेस्ट है बने ती सी हापो हाइदुने एडवाइस तौदुने गवर्नर हापे लोने अदुने तौदुजे अदुगी पोनी रामेश्वर प्रसाद केस पाबिरो क्लियर नि सिदा गवर्नर खुथिंजम यादे सेंटर खुथिंजम यादे अदुदु कायरागदी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की मागी स्कीम द कहना कदा स्टेट आर आल्सो सोवरेन इंडिया ओन जुरिडिक्शन है बने स्टेट इज सोवरेन ने मणिपुर सोवरेन मिजोराम सी अदगी महाराष्ट्र सोवरेन तबदु मागी जुरिडिक्शन काय पिके 7 शेड्यूल द पिरकदोइने 7 शेड्यूल स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट के 66 ता या मरु आइटम हम यावरिदना कोइन पब्लिक ऑर्डर पुलिस काय स्टेट की थबक ने अदुना आइ खुजी आइना क्वाइ फास्ट त होनिंग बसे से मई मुथत पिउ जु काइते तबदु मई मुथत काय लोंग टर्म सु रोड अमदी मे पुदि लै जरे मणिपुर में ऑलरेडी दिया रोड टू की वारी प्रॉब्लम लैसिना को अदु रोड टू लै सारगदी खुजी क्वाइ फास्ट को चिमेस तबिदुसी यूनिफाई कमांड सि नाहु ताहौरे सोइदरा दुमे का ताहौरिने यूनिफाई कमांड सुबि बेबे यादे पब्लिक ऑर्डर का पुलिस का से स्टेट की थबक ने काश्मीर खरा मो अरेंजमेंट खतवे अन यूनिफाई कमांड सि ताहौबनि बिलिंग मतम सोइदना निथौ बतारे मा खाउ होबो ने बको अदो ए अमित शाह मना चलगा अमित शाह जी साइतो यूनिफाई कमांड ताहौरे लोकसभा चंगी यादरगा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा सा थक फाक्तो लाइन को सि पापा पोनी फाक्तो सि 7 जिन फाक्तो पुलिस स्टेट की ओरमे सर अदे पब्लिक और स्टेट की ओरमे अदो आई लोई तौजरगे हायम जंगे ओके थारा सुम आइगी हम्बल अपील दा अखोइना तौदोसी कॉन्स्टिट्यूशन याम नैनरगा कॉन्स्टिट्यूशन सि अखोगी नरेंद्र मोदी का हाइरिबा अखोगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अदे होम मिनिस्टर अमित शाह का हाइरिबा रोड एंड ट्रांसपोर्ट का पाइरिबा नितिन गडकरी नागपुर कारपा खोइदम पुलि मोजे मोइसिंसिदी कॉन्स्टिट्यूशन ngaw कांगुने कॉन्स्टिट्यूशन जी खुदना लाइबक कटप नते कॉन्स्टिट्यूशन जी दवने चलगा लाइबक लोइन कटप कांगुने मोजे असुकमति कॉन्स्टिट्यूशन लाइन खलिबने मोइदा कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन अमनिगा हायरगा तौरुबो एमा सिदी चुमिने हायरकनेबको